bang emerge no parka National People's Party ha la Shai kasni Kidikot juga General Executive Council juga People's Democratic Front menta kasngi kila ai ke jing Mynjur ban Leit Pynïasoh no Shai National People's Party badia kani la yathu du President juga PDF uba given Miguel melim ngam menta kasngi ke PDF kala pelong ke jing elang juga General Executive Council ban thir ya tai bat shim ke jing Mynjur juga dikot ke seng nak menta Pynïasoh no ke NPP ke bandong la Shai kasngi kan riu Tarik ujumang kaliang ke jongi kum ka CC ka bladap an pelong ha katei ka tayo ka bladap nilabu ika agenda berkata ke benda kalau ban propose bang emerge no parka National People's Party ha la Shai kasni ha kapor saubuji ni tip Shai kadar banagaliang ke jongi ni don kam ya ke Mynjur lang nagaliang jong gitu khot jong jalan council hi baro bat minta kasni ling bakani jela ni la yo lang ke Mynjur lang nei way de khot jong general council bagin ya chakmat ha way day bat kani ke jing thumu ke jong bagin merge bat ke party NPP. Ni merge mun ni combine atli party ban pelong kawe. La Shai gasing in sa pelong official ya ki kendon ki bopero per. Kan sadan ka merging document ka managaliang ga jongi in sa merge bat ke NPP halor ki kendon ki bopero per. Ki panagaliang jongi kum ka party hadir ni job house nem news nem momentum. Yes kem nagaliang jogi candidate jongi baro hashwak election kila dep clay ya ki jingkular ki bopun. Iladap bantoro ka manifesto ki jongi yaki agendas ki babun dia rol ta ka benta banagaliang de jongi ni sode baswa ban Pynïasoh lani ban merge sa ke NPP iladap ban batai Shai yaki kendon ki bopero per ha ka banagaliang de jongi ngin sa pelaj pajba Shai ka singi ha ka baydei barkani ka official merging document